Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC mu gitondo cyo kuri iki cyumweru cyatangaje ko ari cyo kigenzura umujyi wa Bukavu. Gusa amashusho n'amakuru atangwa n'abatuye i Bukavu avuga ko abarwanyi ba M23 bakomeje kwinjira muri uyu mujyi ari benshi. Mu ijoro ryo kuwa gatandatu hari amakuru yatangaje ko abasirikare ba FARDC bagarutse muri Bukavu kuko abarwanyi ba M23 bari bawuvuyemo. Umunyamakuru wa Radio Maendeleo uri Bukavu yatubwiye ko ibi nawe yabyumvishe ariko ko ahwari atabonye abo basirikare ba leta. Mu gitondo kuri iki cyumweru hagati no mu nkengero za Bukavu habonetse imirongo miremire bivugwa ko ari y'abarwanyi ba M23 bikekwa ko uyu mutwe urimo kohereza abandi barwanyi benshi muri uyu mujyi. Uyu munyamakuru utifuje gutangazwa amazina yabwiye BBC ko muri iki gitondo nawe yabonye imirongo miremire, gusa ngo aho yababonye siyakwemeza neza niba barimo binjira cyangwa se barimo bawusohokamo. Amashusho menshi yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga yafashwe n'abaturage bavuga ko ibyo barimo kubona ari imirongo miremire y'abarwanyi ba M23 bagendaga mu mujyi wa Bukavu. BBC rero ntiyashoboye kugenzura ayo mashusho mu buryo bwigenga. Ijoro ryakeye ryumvikanyemo amasasu menshi ahatandukanye muri Bukavu nk'uko abaturage bagenda babivuga. Muri uyu mujyi hari ikibazo cy'intwaro nyinshi mu basivile bivuye ahanini kuri Wazalendo, imitwe y'abasivile yahawe intwaro na leta ngo ifashe ingabo kurwanya M23. Bukavu kandi yaranzwe n'ibikorwa by'ubusahuzi kuwa gatandatu byakomeje no mu gitondo cyo ku cyumweru cyo kuri iki cyumweru nk'uko uyu munyamakuru abivuga. Nyuma y'inama yo kuwa gatandatu nijoro yahuje Perezida Felix Tshisekedi Antoine Chilombo, abategetsi bakuru n'abakuru b'ingabo yiga uko ibintu byifashe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiro bya perezida w'iki gihugu byavuze ko Bukavu yatewe by'igihe gito na M23 iragenzurwa n'ingabo za Kongo n'ibihangage bya Wazalendo. Ibi byasubiyemo n'itangazo ry'igisirikare nyuma rivuga ko muri iyi nama byemejwe ko umujyi wa Bukavu winjiwe by'igihe gito n'abateye, ariko ubu ukaba ugenzurwa wose n'ingabo za Kongo. Kugeza ubu rero haracyari urujijo kugenzura byuzuye umujyi wa Bukavu, gusa abategetsi ba gisivile na gisirikare b'uyu mujyi bo barawuhunze. Uyu mujyi ubu uri kuvugwamo ibikorwa by'ubusahuzi ku maduka, amasoko n'ibigo byigenga hamwe n'ubugizi bwa nabi butandukanye. Hagati aho Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa mu ijoro ryakeye yatangaje ko yavuganye na mugenzi we Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakumvikana ku ngingo zirimo gusaba ko haba agahenge ako kanya kandi kakubahirizwa n'impande zose, harimo ko M23 igomba guhita iva i Bukavu ako kanya, harimo ko habaho kwizezwa umutekano abategetsi ba gisivile na gisirikare bakagaruka i Bukavu, ndetse harimo ko M23 irekura ikibuga cy'indege cya Kavumu, indege za gisivile zikongera kugenda. Bwana Perezida Macron yavuze ko asaba u Rwanda gufasha ngo izi ngingo zubahirizwe. Uruhande rwa M23 cyangwa u Rwanda ntacyo baravuga ku byatangajwe na Perezida Macron. Ubufaransa kimwe n'ibindi bihugu nk'Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na ONU bemeza ko ingabo z'u Rwanda zifasha umutwe wa M23. Abategetsi b'u Rwanda bahakana kohereza ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bavuga ko bafashe ingamba zo kurinda umutekano w'igihugu ku mipaka. Banenga ko amahanga yoroshya ikibazo cy'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bwa Kigali ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuwa kane i Addis Abeba mu nama y'akanama k'umutekano k'ubumwe bwa Afurika yize ku kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Perezida Paul Kagame yavuze ko u Rwanda ntirurebwa n'ibibazo bya Kongo, ati dufite ibyacu byo kwitaho. Yanenze kandi abakerensa ikibazo cya FDLR, avuga ko ari ugukerensa amateka ye ya Perezida Kagame. Yongeraho ko ibyo atazabyemera n'uwabikora uwo ari we wese. Yongeraho ko ibyo atazabyemera ndetse n'uwabikora uwo ari we wese.
oni ibihugu by'uburengerazuba ndetse na Kigali bashinja ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufatanya n'umutwe wa FDLR, ibyo leta ya Kinshasa nayo ihakana. Mu yandi makuru reka tukubwire ko umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yateguje ko ku itariki 9 Kamena 2025 umubyeyi we akaba na perezida wa Uganda ari we Yoweri Kaguta Museveni azahabwa ipeti rya Marshal nk'ipeti rya nyuma mu nzego za gisirikare. Ibyo gushyira umubyeyi we ku rwego rwa nyuma mu ngabo General Kainerugaba yabitangaje kuri wa 15 Gashyantare abiyujije ku rukuta rwe rwa X. Yakomeje agira ati mu by'ukuri muzehe ni Marshal wa nyawe mu mateka ya Afurika. Ati ni generali w'inyenyeri eshanu, twebwe nka UPDF tugiye kumwambika ipeti vuba, ishyuke Marshal Museveni. Mu bundi butumwa nanone uyu mugaba mukuru w'ingabo za Uganda yashyize kuri X yagaragaje ko ibyo birori bizaba ku itariki 9 Kamena 2025 ubwo muri iki gihugu hazaba hizihizwa umunsi w'intwari. Ati ibirori byo kwambika ipeti Marshal mushya uzaba ku munsi w'intwari, ni ukuvuga ku itariki 9 Kamena. Afande Salim Saleh nawe agomba kwitabira. Salim Saleh uyu ni murumuna wa Perezida Museveni, akaba umwe mu bavuga rikumvikana muri Uganda, cyane ko ari mu basirikare bakuru batangiye urugamba rwo kubohoza Uganda. Perezida Museveni usanzwe afite ipeti rya General ayoboye Uganda kuva mu mwaka w'igihumbi 1986 ubwo ishyaka rye National Resistance Army ryafashe ubutegetsi mu 1986 nyuma yo gusimbura Tito Okello nawe wari wahiritse ubwa Milton Obote muri Nyakanga mu 1979. Iri ni ipeti rikunze kugirwa n'abantu bake cyane, akenshi ugasanga niryo abantu bagiye biha. Mu bandi ba perezida ba Afurika bagiye biha iryo peti barimo Idriss Deby Itno wayoboye Chad kuva mu 1990 kugeza muri 2021 ubwo yagwaga ku rugamba, yarihawe mu mwaka wa 2020. Abo kandi bafite iryo peti rya Marshal barimo Mobutu Sese Seko Ngbendu wa Zabanga wayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikitwa Zaire. Uyu yahiritse ku butegetsi Joseph Kasavubu tariki 24 Ugushyingo 1965 na akagwa mu buhungiro muri Nzeri mu 1997 nyuma y'iminsi mike akuwe ku butegetsi na Laurent Désiré Kabila. Abandi barimo Mohamed Hussein Tantawi wabaye perezida wa Misiri muri Gashyantare 2011 akava kuri uwo mwanya muri Kamena 2012. Urutonde rw'abagize ipeti rya Marshal ruriho kandi na Jean Bedel Bokassa wayoboye Centrafrica ahiritse ku butegetsi mubyara we David Dacko mu 1966 hanyuma ayobora igihugu kugeza mu 1979. Mu mwaka wa 1979 Bokassa yatangaje ko abaye umwami w'abami. Mu 1974 yita Marshal nyuma y'imyaka 5 abukurwaho.